Esikufisayo yikuthi 1 izekhi ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota ikakhulu endaweni lapha okube lenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha ivoter registration iqalise ngabo 4 ntambama kuthi ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivote iqalisa ukubhalisa abantu ngo4 kuthi ukuthi bebevala ngo5 yikho kuzathi ngesikhathi sona lesibone begcine beregister abantu abalutshwane kuphela so sibone ukuthi lilanga leli liyabe selilahlekile sibone kwezinye indawo ukuthi bekuthiwa indaba yamagetsi indaba yamasolar ade engasebenzi kakuhle kwezinye indawo besibona ukuthi njengemaNikaland kulo cyclone Freddy izulu liyana abantu abenelisi ukuhamba kuma registration center imfula igcwele abantu abakwanisa so sibona ukuthi ngamalanga wona la lahlekile so yikho isikhalazo sethu ukuthi izekhi kayingezelele amalanga njalo lalapha okulamakhiza amaningi ingezelele imtshina yokuvotisa yema-BVR machines. Yikuphele kuncomayo kulomsebenzi esikuncomayo ukuthi okokuqala ukuthi izekhi khona icabange ukuthi ibe leblitz ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi2.2 million abangabhalisanga ukuvota so iblitz yona lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu abangatholanga ithuba bebe lethuba lalo ukuvota ngoba nqade sikhangela ama registration center ade khatshana kakhulu abantu ade bengafinyeleli khathesi izekhi ifinyelele ezigabeni lapho kuhlala khona abantu.